Uvaženi gledalci, dobroveče, ovo je Klub A, gosta jedne televizije, potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar. Miloše, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče i hvala na pozivu. Crna Gora je nedavno proslavila 13 godina od obnove nezavisnosti. Pa ovako, pomenuli ste da smo prije neki dan imali proslavu 13 godina nezavisnosti. Ono što mogu reći je dobro je da imamo državu i dobro je da je Crna Gora nezavisna i dobro je da, kako da kažem, da imamo u svojim rukama, da kažem, našu sudbinu i način kako ćemo organizovati našu državu. Ono što nije dobro jeste osjećaj da smo za ovih 13 godina mogli puno više uraditi. Osjećaj da... To ne spori ni sam Đukanović. On je dao prije nekoliko dana intervju u dnevnim novinama i rekao je da misli da uvijek može i više i bolje. Jeste, ali on nije osoba koja će to priznati, a onda preuzeti odgovornost za tako nešto. Već je vjerovatno za to što smo mogli više i bolje u svojoj glavi i u svojoj retorici će okriviti Rusiju, Srbiju ili ne znam već koga za vjereničku opoziciju u Crnoj Gori ili možda to što se ljudi u Crnoj Gori... Mediji, nevladin sektor. Tako je, mediji, nevladin sektor i tako dalje. Uglavnom, svako je kriv osim njega samog i uskog kruga ljudi oko njega. Pa opet kažem, mislim, odnosno... Jer je vama normalno što se povećanje minimalne zarade od 20 i kusur eura proslavljalo kao da nam je prosječna plata 1.500? Pa vidite, vi ste... Pomenuli ste da je Đukanović uporedio Crnu Goru sa Monakom, sa Saint-Tropezom i tako dalje. A godinu prije toga rekao da je gorivo luksuz. Pa neće biti da je za stanovnike Monaka gorivo luksuz jer njima prosječna plata oko 5.000 eura, a kod nas 500. Pitali ste da li je on govorio istinu. Iz njegovog ugla sigurno da jeste. Dakle, on sigurno živi kao što žive, da kažem, taj sloj ljudi, bogataša u Monaku, u Saint-Tropeu, kao što smo u zadnjih par mjeseci vidjeli, oni svoje odmore provodio na tim luksusnim destinacijama, tako da sigurno da je za njega život u nezavisnoj Crnoj Gori život onakav kakav žive ljudi, bogati ljudi u Monaku i Saint-Tropeu ili drugim luksuznim destinacijama. Ono opet, vratit ću se na to što ljudi u Crnoj Gori imaju osjećaj ovih 13 godina jeste da se negdje izgubio osjećaj za pravdu, za solidarnost, da jednostavno običan čovjek, građani nisu osjetili zaista one benefite koje su mogli i trebali da osjete ovih 13 godina, koliko mi, građani Crne Gore, da kažem, držimo sudbinu u svojim rukama i zbog toga su ovih posljednjih 13 godina, ali i to što je rekao sam Đukanović, da smo mogli puno više i bolje da uradimo za Crnu Goru, pokazatelj da su Crnoj Gori neophodne reforme, da su joj neophodne političke promjene i da su joj jednostavno neophodni, kako da kažem, neokaljani ljudi koji imaju energiju da ovu zemlju povedu u budućnost. Dakle, mi sa Đukanovićem, koji je političar prošlosti, sa porukama koje on šalje, koje su poruke podjela, ne možemo ići u budućnost, a ja zaista želim da se ljudi u Crnoj Gori, da se političari u Crnoj Gori okrenu onome što nas čeka i okrenu onome što bi Crna Gora mogla postati. A zaista mislim da Crna Gora zaslužuje, da ljudi u Crnoj Gori zaslužuju i da Crna Gora zaslužuje da bude jedan primjer uređenosti na Balkanu. Vi ste ekonomista po struci. Otkako sam rođena, ja slušam u raznorodnim krugovima kako bismo, s obzirom na to koliko nas je i kakvim ljepotama raspolažemo, svi mogli da živimo kao grofovi. Je li to tačno? Može li to ikad da se desi? Jasno, to je, nesporno je da Crna Gora raspolaže odličnim prirodnim resursima, da imamo jednu od najljepših za nas koji živimo u Crnoj Gori, najljepšu zemlju na svijetu. Nažalost, svi građani nemaju blagodat od toga. Blagodat od toga ima samo jedan uski krug ljudi oko Đukanovića, njegove porodice, prijatelja i kumova koji su ostvarili ogromno bogatstvo i oni imaju najveće benefite od toga što Milo Đukanović vrši vlast u Crnoj Gori.
To je ono što moramo promijeniti. Dakle, Crna Gora može, ali resursi, prirodni resursi, prirodna bogatstva prije svega moraju pripasti državi, odnosno svim građanima. Pomenuli ste tranziciju. Naš narod, iako će mnogi za nas kazati da smo ludi i šašavi, nije baš slijep kod očiju. Svaki kvart u Crnoj Gori ima onog jednog komšiju za kojeg će, narodski rečeno, biti kazano da se, citiram, nakrao tokom tranzicije. Da bi se stalo na kraj, eventualno možda lažnim optužbama i klevetama na račun možda krajnje časnih i poštenih ljudi, Tako je. URA je prije 2 mjeseca predložila, odnosno predstavila, zakon o porijeklu imovine. Vi ste ga predstavili crnogorskoj javnosti na konferenciji za medije, evo, pominjali ste Đukanovića, posle imena naravno. Kazali ste da, ako bi taj zakon prošao, da bi Milo morao da objasni odakle mu potencijalno novac da kupi kuću od 2-50 miliona eura, odakle mu novac za, kako mediji kažu, satove od više desetina hiljada eura, a morao bi da kaže da li, iako da, koliko ima novca u domaćim i stranim bankama, što je porijeklo tih para i tako dalje i tome slično. Zašto ste ušli u tu priču, dokle ste stigli s njom za početak, i zašto ste ušli u nju, ako ste i vi sami tog dana javno rekli da DPS nikad neće posjeći granu na kojoj, kako vi vjerujete, sjedi? U tu priču smo ušli zato što je to jedan od ključnih sistemskih zakona koji mora biti donijet. Znate kako, Crna Gora najvećeg neprijatelja u ovome trenutku ima u korupciji i organizovanom kriminalu. Dakle, najveća opasnost po našu državu jesu korupcije i organizovani kriminal. I nema političara iz vlasti ili opozicije koji to neće reći makar jednom dnevno. Pa nisam siguran što se tiče vlasti. Mi što se tiče vlasti imamo razne neprijatelje koje izmišljamo u zavisnosti od prilike. Da li su to unutrašnji, međunarodni subjekti i tako dalje, uvijek je neko tu ko radi o glavi našoj državi i ljudima na vlast. Dakle, opet ponavljam, korupcija i organizovani kriminal su najveći neprijatelji države Crne Gore. I ako volimo državu Crnu Goru, ako želimo da se borimo za budućnost ove države, mi se moramo suočiti i odlučno boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala. Upravo zbog toga smo mi predložili zakon o porijeklu imovine kao ključni sistemski zakon koji će pomoći u borbi protiv korupcije. Dakle, bez ispitivanja porijekla imovine mi ne možemo govoriti o efikasnoj borbi protiv korupcije. U pravu ste, rekao sam da ne očekujem podršku od Demokratske partije socijalista, jer oni bi na taj način posjekli tako je granu na kojoj sjede, ali ja sam želio u ime URE da ga predstavim kao jedan od ključnih sistemskih zakona koji će biti obaveza svih nas da ga usvojimo onoga momenta kada se u Crnoj Gori uspostavi slobodna i demokratska vlast. Dakle, to je obaveza buduće vlasti u Crnoj Gori da kao jedan od ključnih zakona donese zakon o porijeklu imovine. Ja sam također rekao, mi pozivamo DPS da ga on usvoji i da opozicioni lideri budu prvi na koje će se taj zakon primijeniti. Vi mislite da bi sve vaše kolege iz opozicije na to pristali? Ja vjerujem u to, a siguran sam i ono zašto mogu reći da smo mi kao vrh građanskog pokreta URE apsolutno spremni da se krene od nas. Mi smo imali slučajeve da, na primjer, jedan političar nema na svoje ime praktično ništa, ali na ime supruge i na ime djece se nalazi 6 stanova. Kod nas bilo što naopako da se desi, naši zvaničnici će kazati da nijesmo izolovan slučaj, nijesmo izolovani od svijeta, toga ima svuda. Gdje ste da se ovih dana šetite, pa da uporadite ishodište koverte crnogorske sa snimcima na kojima su austrijski zvaničnici. Mi smo vidjeli gradonačelnika Podgorice, današnjeg savjetnika predsjednika države, kako uzima kovertu u kojoj je 97.500 eura, kako se čuje na snimku. Poslije 7 dana je Stijepović dobio poziv. Poslije 10 smo, recimo, otprilike saznali da ga terete za 47.500 eura. Od tada do danas
Mi ništa ne znamo što se dešava. S druge strane, austrijski vicekancelar se pojavljuje na video snimku u kom jednoj navodnoj Ruskinji obećava brda doline, prodaju jednog medija, obećava da će da naći rupe i da će da izigra austrijski zakon za nju i tako dalje i tome slično. Ishodište, poslije 24 sata, vlada u Beču je pala, ide se na prijevremene izbore. Česte da ih pitate, ajmo da uporedimo ova dva slučaja. A posebno zbog toga što je naša vlada, mislim 9. aprila, nakon susreta premijera Duška Markovića sa kancelarom Sebastianom Kurcom, saopštila da je ovaj kazao da crnogorska ekonomija raste brže od austrijske. Ako mogu da se porede, ako može da se poredi rast ekonomije Crne Gore i Austrije, zašto ne bi moglo da se poredi postupanje u određenim političkim situacijama? Pazite, vi ste naveli jednu odličnu paralelu između jedne uređene demokratske zemlje u kojoj postoje nezavisne institucije i jedne zarobljene države u kojoj institucija praktično i da nema. Naveli ste primjer jedne zemlje u kojoj ljudi koji obavljaju državne i javne funkcije imaju odgovornost prema ukupnoj javnosti i prema ljudima koji su... I odoše na prijevremene izbore jer su čuli vicekancelara da obećava da će nešto da uradi, a nijesu ga vidjeli da to čini. I imate zemlju u kojoj ljudi koji obavljaju javne funkcije prije svega nemaju nikakvu ličnu niti moralnu odgovornost da bi sami povukli taj potez, to je podnošenje ostavke na neku javnu funkciju koju obavljaju. I to što ste pomenuli Austriju nije jedan primjer. Mi takve primjere, da kažem, javne obaveze i odgovornosti prema državnom poslu koji neki funkcioner obavlja, imamo od antičke Grčke preko antičkog Rima do današnjih dana. Mi smo prije ovoga imali primjer predsjednika Njemačke, koji je podnio ostavku kad se utvrdilo da je njegova supruga imala poslovne veze sa određenim privrednicima u pokrajini iz koje dolaze, koji su plaćali nekoliko godina unazad njihova ljetova. I to dok je on bio predsjednik pokrajinske vlade. Tako je. I istog momenta kad je ta afera isplivala, kad se to otkrilo, on je sazvao konferenciju za štampu i rekao da on više nije dostojan da obavlja tu funkciju. U Crnoj Gori zakon ne važi jednako za sve i zbog toga Migo Stijepović može da bude jedan od gostiju na prijemu predsjednika vlade povodom 13 godina nezavisnosti. Dakle, i da stoji kao počasni gost na tom koktelu. Meni je jasno, niko nije kriv dok se ne završi sudski proces, dok nemamo, da kažem, konačnu odluku da li je neko kriv ili ne. Ali na taj način rugati se crnogorskoj javnosti je zaista nedopustivo. Bilo koga. Znači, na taj način je samo premijer pokazao da se on ni na koji način ne razlikuje, niti ima drugačije manire nego što ih ima predsjednik Đukanović. Evo, pomenuli ste proslavu zvaničnu Dana nezavisnosti. I ove godine smo, nažalost, u taj svečarski moment ušli uhodanim tempom. Da je, recimo, neki stranac, recimo, neka to bude Švajcarac, proveo mjesec u Crnoj Gori uoči referenduma 2006. Pa da ga nije bilo do, recimo, maja ove godine, on bi mislio da nešto nije u redu s njim, da nije u vinklu. Zašto? Jer se iste priče pričaju, kako 2006. tako 2019. godine. Priča koja je obilježila dane uoči ovoga 21. maja je prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. I raspalile su se nacionalne vatre i opet se krenulo u priču o navodnoj ugroženosti Srba, odnosno Crnogoraca u Crnoj Gori. Vi ste mlad čovjek, 83. godište, ne moramo da krijemo godinu, je li tako, Miloš? Ne. U politici ste od 2006. Ima li ikakve naznake da bi naš narod samo zeru počeo da sumnja da ih političari, i pozicioni i opozicioni, zbilje posmatraju kao nekakvu nesretnu bagru? I Voltaire je rekao da je politika vještina da se slaže u pravi čas. Da se slaže u pravi čas,
a u našem slučaju i da se skrene pažnje u pravi čas. Vidite, ne samo da bi taj neko ko bi putovao tim vremeplovom ne išao na istu priču, već bi ne išao na iste aktere. Tako je. Na iste aktere te priče, ne samo 2006. nego i 2002. Imam ja pitanje i za to. Stav građanskog pokreta UR, moj lični stav je da mi teme koje pripadaju u prošlosti moramo da ostavimo iza nas. I da se okrenemo... A kako kad nam izbiše i oči i uši? Pa na način što će ljudi koji obavljaju najznačajnije funkcije u Crnoj Gori biti primjer. Biti primjer prevazilaženja podjela. Biti primjer otvaranja pravih tema. Biti primjer skromnosti, solidarnosti i, kako da kažem, biti primjer kako se odgovorno odnose prema društvenom novcu, prema novcu svih građana. Mi imamo dva najviša državna funkcionera koji se voze u službenim automobilima koji vrijede skoro 1.000.000 eura. Dakle, Milo Đukanović i Duško Marković se voze u automobilima koji pojedinačno vrijede skoro 1.000.000 eura. U državi u kojoj vi sad, da kažem, dajete 500.000 eura da se ljudi u privatnim klinikama pregledaju na magnetnoj rezonanci. Da ne mogu imati normalan pregled u kliničko-bolničkom centru. Živimo u državi, u gradu koji nema normalan gradski prevoz. Živimo u državi u kojoj doktori ne mogu praktično da žive od svog rada. Problem je što mi nismo u Crnoj Gori veći problem nego materijalno stanje građana jeste što mi nismo izgradili društvo jednakih šansi za sve. Što se naši studenti kada završe fakultete i tako dalje, radnici, ne osjećaju da će nalaženje posla zavisiti od toga koliko su oni stručni, koliko znaju i tako dalje. Nego koliko dobro i jako vezu imaju. Upravo tako. Upravo tako. I to je ono što je poražavajuće, jer će na taj način naši najbolji stručnjaci, naši najbolji ljudi otići iz Crne Gore. I već odlaze, nažalost. A u svemu tome, obično glavna kafa prijatelja, glavna tema prijatelja uz kafu bude, recimo, nedavna presuda prvostepena u slučaju pokušaja terorizma, koja je, naravno, osuđujuća, kako je i očekivao veći dio javnosti. Tada su iz Demokratskog fronta poručili da im braća Đukanović više nijesu politički protivnici, već krvnici. To je izjava od koje se svako normalan ježi. S druge strane, Đukanović kaže da mu ne pada na pamet da komentariše, kako on kaže, te uličarske termine, prijetnje i slično. I onda se poziva na jednu staru izreku i dodatno kaže: kad bi se svaki čovjek saginjao da se baci kamenom na svako pašče koje zalaje na njega kraj puta, nikad niđe ne bi stigao. Na što vas upućuje ovakav narativ i s jedne i s druge strane? Upućuje me na prošlost i upravo upućuje na ono što sam rekao da se mi moramo izboriti sa tim da priče i teme prošlosti ostavimo za nam. Ako već pominjemo te, da kažem, vaninstitucionalne načine dolaska do pravde, sjetit ćete se da je prije nekih 10 godina upravo Đukanović bio taj koji se pozivao na običajno pravo da će on, ukoliko sudski organi na adekvatan način ne zadovolje njegovu tužbu u tome trenutku, on se okrenuti običajnom pravu i zaštititi čast i ugled svog imena i svoje porodice. Tako da imamo te aktere koji se igraju sa tim temama po principu ping-pong. Apsolutno ja ne odobravam, niti je takav rečnik i takve poruke nisu nešto što je u vrednosnom smislu nešto što je meni blisko i što je zajedničko meni, građanskom pokretu UR sa tim što mi imamo na javnoj sceni. Što se tiče suđenja za državni udar koje ste pomenuli, koji jeste zaokupio pažnju javnosti, po meni je on na najbolji način... A kad nećemo da pričamo o ljekarima i omladini koja ode odavde, onda ćemo se baviti ovim, je li? Naravno, to je koska oko koje ćemo se mi boriti i međusobno glođati.
Međutim, to suđenje je pokazalo koliko su u suštini u Crnoj Gori institucije zarobljene, iz razloga što ja mislim da ni vi, niko u ovom studiju, gledaoci koji nas gledaju, na kraju ovoga suđenja nisu dobili odgovor šta se stvarno tu desilo. Dakle, ne ulazeći u to da li je neko kriv ili nije, da li je ta krivica opravdana ili ne, ali koliko je taj proces, koliko se on odvijao u zarobljenim institucijama, koliko je po meni bio zaista nekako neozbiljan, možemo vidjeti po tome da mi od dana, od kad je počelo suđenje, koje je bilo javno, otvoreno za javnost, do dana izricanja presude, mi nismo dobili odgovore šta se tu desilo.